Okey, kah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum mak yang mutuah, kaum ayah yang mubahagia, yang na di kampung Berawinyo, jum kaditinyo poput lewat 7. Waktunya sahur. Oh sahur. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wateka sao, wateka sao. hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wateka sahur, wateka sahur. hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajut bedah. Wateka sahur. Hai ibu bapa yang mentang dengan hai kajut bedah. Wateka sahur. Tak pesumbu, pesumku anak tak pajo ngan keluarga. Tak pesumbu, pesumku anak tak pajo ngan keluarga. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wateka sahur, wateka sahur. bulan Ramadan, bulan terlebih, bulan geprek-prek umat manusia. Bulan Ramadan, bulan terlebih, bulan geprek-prek umat manusia. Orang puasa malam tarawih, pahala lebih melipat ganda. Orang puasa malam tarawih, pahala lebih melipat ganda. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wateka sahur, wateka sahur. tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa. Tanya puasa bulan Ramadan, bulan ampunan segala dosa. Tanit dalam hati, sabilam dalam badan, lam lindung Tuhan Allah pelara. Tanit dalam hati, sabilam badan, lam lindung Tuhan Allah pelara. Hai ibu bapa, Ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Hai ibu bapa, ibu bapa, ibu bapa, hai kajut bedah. Wateka sahur, wateka sahur. hai ibu bapa yang mantau dengar, hai kajut bedah. Wadai kasau tak bersumbu, besum kuat ngajut dapat jo ngan keluarga. Hai ibu bapa yang mantong dengar, hai kajut bedah. Wateka
tak pesumbu pesum kuah ngaji tak baju ngon keluarga wahirakan lun umat Islam inangan agam durangan muda bas didawa nikmat Ramadan lam sidon sajan jeda nyorasa. Hai ibu bapa yang mantong tengut hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngaji tak baju ngan keluarga Allah nebejed umat lam alam penuh pikiran dengan tenaga guna jimandum bubut amalan urangan malam tanya kerja. hai ibu bapa yang mantong tengut hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngaji tak baju ngan keluarga Pakai doa basirat dengan Khalikul Alam Sidra yang esat dalam doa basirat dengan Khalikul Alam Sidra yang esat begepe ampun dum kesalahan dum umat Islam berasa syurga begepe ampun dum kesalahan dum umat Islam berasa syurga. hai ibu bapa yang mantong tengut hai kajir bedah wate kasau hai ibu bapa yang mantong tengut hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngaji tak baju ngon keluarga tak pesumbu pesum kuah ngaji tak baju ngon keluarga. Hai bulan Ramadan bulan mulia jatan nyorakan dajak puasa bulan Ramadan bulan mulia jatan nyorakan dajak puasa baju busa ngana tenaga oh singa lengo beeda kerja baju busa ngana tenaga oh singa lengo beeda kerja. hai ibu bapa yang mantong tengut hai kajir bedah wate kasau hai ibu bapa yang mantong tengut hai kajir bedah wate kasau tak pesumbu pesum kuah ngaji tak baju ngon keluarga tak pesumbu pesum kuah ngaji tak baju ngon keluarga. Kena lagi phone. Kaum mak yang mutuah dan kaum ayah yang mubahagia yang na di kampung berawinyo kajian nebudah wate je tahu
Jurem kadi tinyok poh perut lewat 16. Budak rakan budak. Sahur. Oh sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 10.000. Masya Allah.